Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi July niruk ani a chanchin thar sang kan ngai thlau le don nia July ninga nimin pokhan kangpokpi district a Arambai Tengol le kuki volunteer te anin ka pa inka namun hi gampi phai leng ni in thi le hliam omza thriat anilo Bisnupur district Khoijuman tabi lama July ninga tu khan inka na aombok heti lai hian nimin vek khan lamka huna kongzo ro pui tak maya oma thalai huai sen mani ramlen nam chan tura nun na hlan ngam sak mi za thum chuang zet han mu kha aro pui khlo tani ral mato kalve thailo tepo lungaya indom kun mai lovin ti thai kan nei ve ti hria ila Mizorama om te point in silai kol te kha thai hil le ti bodan indap ahun ta hle in thai hil namun ero khachu a hretur te han thil zau ula newspaper a silai bo zon na han chwa tel bok ula zo unification club tu MNF sarkar hian angai thutak du arin omlo ko komi chuan helpol dona konga modi sarkar malak na asoi sel nimin khan coordinating committee on Manipur integrity ko komi chuan July nilia Shanghai Cooperation Organization SCO virtual summit India Prime Minister Narendra Modi thusoi ansoi sela Rilhowa sumdong helpolten Manipur anti boireng laya SCO summit helpolte laka nataka cher atum thu asoi kha thilin melo lutuk ani Central Sarkar hian helpolte hi athopa Indian citizen tiang thawin Myanmar atangin dan lova sumdon na ankalpuyani ti in India Sarkar ansoi sel India Sarkar hian ruihlawa sumdong helpolte hi engchen nge riat thiamna anei Central Security Force te omreng lain civilian te anbaya heti chung hian Prime Minister chuan helpolte do dan tur alatlang aupuya meitei mi puite za lona ani antibok Infal Airport chu lamka om angin Air India ticketa ainjia kulmaya meitei ten anhel hle July nia Air India ticket pek chwa Infal Airport chu lamka Infal ti in anjia ka meitei ten an ngai thu takin anhel hle Manipur BJP MLA RK Imosing chuan Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia chu lekha athon ngala Air India flight ticket engemazata Infal Airport address a lamka achuan thei chu chuichiang turle attitude hrem turin angen meitei MLA chuan he thil hi ti swal lui in thla dawang le in phiaruk na ani thaya Manipura airport pakhat lek a oma ti swal pal ani theilowang ati tin hun tiam chin oma marla turin minister hi angen boka hetiang thil athlen le to lonan hremna peturin angen ani Air India thoktu ta jinga hian lamka ngai na tu an lo om ve ani nge yang KKAIL in Biren Singh thusoi andem kakching kaithel apunba imalup KKAIL chuan NDTV interview Manipur Chief Minister N Biren Singh thusoi chu andem thu anpuang KKAIL Secretary Usha Kiran Devi chuan Biren Singh lim anhal chan chu sarkarin ami puite aven himzo lo wangle khani lai boina aom to nuwa po Chief Minister in malak na funfe tak engma anei lo wang ani ati NDTV interview Biren Singh chuan ban atum chan pakat chu kakching le thobala alim an hal wang ni in asoya hei hi KKAIL chuan adu lowani tuna hian Manipur Chief Minister hian boina thunun turin malakna engemotak nei sela chuan pangpar nen kan lo hmuak le animai Biren hian athiltia midangpu turzong lovin thutluk na siam thin ro se kakching district relief camp som thum pakwa laya oma voi khat tal chu ron tlo ve se antibok suknu le sero boya wang khan kakchinga hian mi sangli zathum lai chu relief camp anum mekani mania Naga te boina kan soituma Naga National Political Group NNPG in Reverend Seksim Kasar andem nakha kan la revek ome Reverend Seksim Kasar hi Council of Nagalim Churches General Secretary ani Tukin Khan Council of Nagalim Churches CNC hian General Secretary mingin Manipur mi puite hena open letter an siama Sangai Express at share thain naom
Council of Nagalim Churches CNC in hetia thu achwa chan hi mania Nagaland Nagate soisel na wangkha ani thaya amaro chu an open letter a hian meitei mipui tilovin Manipur mipui an ti a hei hi adik chia lo sa khobiak na mun biak inteza tura fuina ani bera hemi thua hi chuan zofa te hian lecture khumwak kan mamo lova meitei ten an mamo zoka chuwangin open letter a hian meitei mipui te hne na ngen na emo open letter to meitei people ti jok tur anni Council of Nagalim Churches open letter han en hian direct takin meitei te open letter an pengam lo ti achiang reng Reverend Sexim Kasar chuan rom bungsom panit changsom pakwale Peter pakhatna bunga changsarikha aron tarlang telboka Hindu radical te hian an bengkhon don lo te lulnen rom bungsom pahnia hian phubala lo turin mindua tunhun hi indo hun ani a phuba ani lo indona top nuwa mimal chunga phubala kantum chuan chu chu swal ani a tuna ero anti aya na sa point vema ila phuba ani lova indona ani kumsang ni som ni pali lok sabha election atana in bot sainalian berchu BJP party chuan North East state tetiamin Eastern India BJP meeting poimo Guwahati voin hian annaya West Bengal Arunachal Pradesh Sikkim Nagaland Manipur Mizoram Meghalaya Tripura Assam Bihar Jharkhand le Odisha BJP state right ute antel kumsang ni som ni pali lok sabha election an chakngai thainan malak dan turte anrel donani Manipur High Court rorel na suit le ani angem Manipur boina ron in irchuana Manipur High Court order Mars nisom ni pasaria mi kha Meitei Tribes Union MTU chuan tlema siam rem turin petition anlo file to a Meitei te scheduled tribes status peturin Manipur High Court Acting Chief Justice MV Murali Dharan chuan state sarkar chu recommendation siam turin thu a pe a kha order kha tuna hian review petition dang tribal atang alu le taboka atu jok petition hinge Manipur High Court hian apom sakdon ni Tribal Youth Volunteers Organization TYVO chuan Mars ni som ni pasari Manipur High Court order kha su le turin review petition asiama TYVO hi Tamenglong district lam ni in Tamenglong district hi Naga te tamna ani TYVO chuan Meitei Tribes Union dil na hi pomsakchi ani lo achan chu Mars ni som ni pasari order kalzong hian petition alo lut to a kotin angai to mek ani anti All Manipur Tribal Union chuan petition alo file to a court chuan angai to meka central sarkar chu enroll atum lova Meitei Tribes Union le Manipur sarkar chuan Manipur High Court order khille na hi andodal tatani Jun ni som pakwa khan Chief Justice MV Murali Dharan chuan Meitei Tribes Union petition hi apom saka Union le state sarkar chu Mars ni som ni pasari order akhotai chan soifia turin atiboka July ninga khan hearing nei turati ania amaro chu High Court chuan review petition pani te hi July ni ruka ngai twa turin atita zoka July ni sari naktuk hian an ngai twa man beisei ani TYVO chuan Meitei Tribes Union petition hi ngai twa tlak ani lo achan chu section 114 read with order 49 rule 1 of the Civil Procedure Code angin single judge in order asiam te division bench a appeal ani chuan review hi athiang lo anti Meitei Tribes Union hian dan poisa lovin central state sarkarin schedule tribe a azia lu thainan Manipur High Court chu order siam thale turin angen ani bera darmit atang chuan atling lawani tin lokur committee criteria be chanin Ministry of Tribal Affairs noya Tribal Research Institute TRI chuan zirchianna anei thina chu azir chiannang chuan central sarkarin namhnu fwalte hi ST status apemai thina ni chung criteria pangate chu pakhatna indications of primitive traits namzia rang danglam tak manlai thil hlui anchoma nammol anlani an eizon napo ala manlai hle panhina distinctive culture namzia rang namdan olsam takariat than theina annei pathumna geographical isolation anom namun akar ki ka munfal le karhataka an omthin palina signness of contact with the community at large namdang nena intlopo anhre pangana backwardness anlan hufwal hle heng te hi tribal namteni na
ani aไม่เตติhian an lo nei rengem Tribal Research Institute in azir chian huna ala soi fiang chu Meitei Tribes Union in ti te hi kumsang hi som ni pahnia register chau ani a Tribal Research Recommendation po an nei lo High Court Order ain TRI recommendation hi apoi mo zo ka alam pui dik tak po ani mi pui thlem nan data protection bill Parliament ni pui session lo om tura BJP chuan Uniform Civil Code pass atum thu kan soi to a hemi rual hian data protection bill po pass an tumani Data protection bill hian atum ber chu internet online mobile identity card le mun sang sanga mimal chanchin thuruk te von him ani Data protection bill hi handem le social tur aom ran lo amaro chu apu du tur ang apu du to a kan mimal chanchin tam tak company ten sumdo nana an man to nuwa data protection bill an pass hian covid vaccine la to te Facebook account nei to te WhatsApp Instagram le Gmail mangto te tan chuan omzia anei thuito lo mai thayani naw sian piang tir te tan ero omzia anei hmel kumsang ni som pariat khan Aadhaar card data Unique Identification Authority of India UDIME chu apu chuak ni in newsa alanga Aadhaar card ta hian mimal ni na engkim a omti ila aswal om love kumsang ni som pakwa khan India rama credit card nei mi nuai som pathum te mimal chanchin chu adu te tan lei thein he karten anru chuaka kumsang ni som ni pakhat khan Air India customer te data chu apu chuak boka Jun ni som pathum sang ni som ni pathum khan covid vaccine latu te chanchin mimal data engkim omna kowin chu hacker ten an khoile boka tunlai coaching center service provider lian berte jingami an academy yami zirlai naw pang personal data tam tak chu apu duto boka Modi sarkara hian personal data le privacy leak breach hi atam khopa soivek sen anilo apu duturang ang apu duvek nuwa data protection bill pass antum hi sebo nuwa sekong khar ang ani